8 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи бинои маъмурии суди вилояти Суғд ба таври фосилавӣ фаъолияти 4 иншооти муҳими истеҳсоливу хизматрасониро оғоз бахшиданд. Ҳамчунин дар ноҳияи Кӯҳистони Мастчоҳ бинои нави прокуратураи ноҳия ба фаъолият оғоз намуд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки бунёди чунин иншооти истеҳсоливу хизматрасонӣ омили муҳими рушди саноат, афзоиши иқтидори истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум буда, дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти махсус дорад. июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд тариқи фосилавӣ ба фаъолияти корхонаи истеҳсоли дастпокунакҳои гигиении ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Осиё Косметик оғоз бахшиданд. иттилоъ дода шуд, ки корхона дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми стратегияи миллии саноатикунонӣ бо сурати кишвар бо ҷалби 5 миллион сомонӣ сармояи соҳибкорони ватанӣ таъсис ёфтааст. корхонаи нави истеҳсолӣ дар заминаи иншооти мавҷудаи корхонаи воҳиди давлатии Садаф баъди таъмиру азнавсозии пурра ташкил гардида барои бароҳмондани истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири ватанӣ мутобиқ шудааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки корхона бо таҷҳизоти муосири технологӣ муҷаҳҳаз буда тамоми марҳилаҳои истеҳсолот аз омодасозии ашёи хом то бастабандии маҳсулоти тайёр ба таври худкор анҷом дода мешаванд. истифодаи технологияҳои пешрафта имкон медиҳад, ки маҳсулоти ҷавобгӯ ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ истеҳсол гардад. дар корхонаи истеҳсоли 7 намуди дастпокунакҳои гигиении намнок бароҳмонда шуда, маҳсулоти он асосан барои таъмини бозори дохилии кишвар пешбинӣ гардидааст. имрӯз аз ҷониби пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи мо расман ба истифода дода шуд, ки аз ин мо соҳибкорон ва сармоягузорон саноатчиён хеле рӯҳбаланд ва хурсанд ҳастем. корхонаи воҳиди давлати Садаф баҳри дар амал татбиқ намудани дастури супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якчанд чораҳоро амалӣ намуда истодааст. хусусан мо аз ҳисоби бинову иншоотҳое ки мавҷуд ҳастанд коргоҳу корхонаҳои нав ба истифода дода истодем, ки ин корхонаҳо махсусан бо ҷалби сармоягузорон ва соҳибкорон амалӣ карда шуда истодааст, ки ин натиҷаи хеле хуби худро дода истодааст. ин коргоҳу корхонаҳое ки мо таъсис дода истодаем барои рушди саноати ҷумҳурии Тоҷикистон як саҳми худро мегузорад. ба истифода додани чунин иқтидорҳои истеҳсолӣ барои коҳиш додани воридоти чунин маҳсулот, баландбардоштани рақобатпазирии истеҳсолоти ватанӣ ва рушди соҳаи саноат аҳамияти муҳим дорад. این تکنولوژی جهانی است و ما این تکنولوژی رو پورا وارد نمودیم. در کارخانه 4 نمود تجهیزات استفاده برده می شود. این تجهیزات رو متخصصان شهر خوجند پورا از خود نموده این محصولات ها رو پورا استحصال کرده استادند. طلبات به این محصولات ما در بازار داخلی بسیار است و این طلبات رو تامین کرده استادیم. дар корхона 24 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. барои фаъолияти пурсамари истеҳсолӣ ва шароити муносиби меҳнат тамоми инфраструктураи зарурӣ аз ҷумла маркази компрессорӣ ва дигар таҷҳизоти техникӣ муҳайё карда шудааст. таъсиси корхона намунаи истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷудаи истеҳсолӣ буда дар татбиқи сиёсати давлатии рушди саноат, дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ ва афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ саҳми арзанда мегузорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми соҳибкорони ватанӣ баҳои баланд дода, масъулонро барои афзоиши ҳаҷми истеҳсолот, баландбардоштани сифати маҳсулот, истифодаи васеъи технологияҳои муосир ва саҳмгузории бештар дар татбиқи ҳадафи стратегияи саноатикунонӣ бо сурати кишвар вазифадор намуданд. 8 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд бинои нави маъмурии шуъбаи бақайдгирӣ ва имтиҳоноти шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғдро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. Иншоот дар доираи сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади такмили инфрасохтори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ
баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии давлатӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои шаҳрвандон сохта шудааст. бо мавриди истифода қарор гирифтани чунин маркази муосир ки дар доираи сиёсати созандагӣ ва бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардидааст. ҷиҳати рушди соҳаи нақлиёт, баланд бардоштани сатҳи хизматрасониҳои давлатӣ ва фароҳам овардани шароити арзанда барои шаҳрвандон аҳамияти бузург доранд. барои чунин ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипосу миннатдории самимии худро баён менамоем. мо кормандони шуъбаи бақайдгирии имтиҳонотӣ дар ин марказ тамоми хизматрасониҳои бақайдгирӣ ва аз қайдбарорӣ ва дигар расмиёт марбут ба воситаҳои нақлиётро бо истифода аз технологияҳои муосир ва низоми автоматикунонидашуда амалӣ менамоем. ҳадафи асосии мо таъмини хизматрасониҳои босифат, риояи қонунгузорӣ ва фароҳам овардани шароит барои ҳар як муроҷиаткунанда мебошад. бинои маъмурӣ аз ду ошёна иборат буда, бо тамоми шароити муосири хизматрасонӣ ва фаъолияти кормандон таъмин гардидааст. дар ошёнаи якуми бино шуъбаи бақайдгирӣ ва имтиҳоноти шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ҷойгир буда, ба шаҳрвандон хизматрасониҳои бақайдгирии воситаҳои нақлиёт, гузаронидани имтиҳонҳо ва дигар хизматрасониҳои дахлдорро пешниҳод менамояд. дар ошёнаи дуюм намояндагиҳои ҷамъияти саҳомии пӯшидаи рушди роҳнавард дар вилояти Суғд фаъолият хоҳанд кард. инчунин дар қисмати чапи бино 9 мағоза ва дар қисмати рости он ҳуҷраҳои махсус барои ташхиси техникӣ, муоинаи тиббӣ, хизматрасонии бонкӣ ва дигар воҳидҳои марбут ба фаъолияти бозрасии давлатии автомобилӣ ҷойгир шудааст. пеш аз ҳама мехоҳам аз номи аҳли кормандони маркази муоинаи техникӣ воситаҳои нақлиёт ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фароҳам овардани чунин шароити муосири корӣ изҳори сипос намоям. дар нуқтаи муоинаи техникӣ тамоми намудҳои воситаҳои нақлиёт бо истифода аз таҷҳизоти муосири ташхиси техникӣ аз санҷиши техникӣ гузаронида мешавад. вазифаи асосии мо таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ тавассути муайян намудани ҳолати воқеи техникии воситаҳои нақлиёт мебошад. мо кӯшиш мекунем ки ҳар як хизматрасонӣ бо сифати баланд масъулият ва дар муҳлати кӯтоҳ анҷом дода шавад. бо мавриди истифода қарор гирифтани иншооти нав беш аз 100 кас бо кори доимӣ таъмин шуда, сатҳу сифати хизматрасонӣ ба шаҳрвандон мутобиқ ба талаботи замони муосир беҳтар мегардад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода, чунин иқдомҳоро натиҷаи татбиқи босамари сиёсати давлатии дастгирии соҳибкорӣ, рушди истеҳсолоти ватанӣ, беҳтарсозии хизматрасониҳои давлатӣ ва фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ арзёбӣ намуданд. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд дар ноҳияи кӯҳистони Мастчоп боз як иншооти муҳими давлатӣ бинои нави прокуратураи ноҳия мавриди истифода қарор гирифт. ба истифода додани иншооти мазкур идомаи сиёсати созандаву бунёдкоронаи роҳбарияти олии кишвар буда барои таҳкими фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва фароҳам овардани шароити арзандаи корӣ заминаи мусоид мегузорад. бинои нави прокуратура аз ду ошёна иборат буда мутобиқ ба талаботи муосири сохтмонӣ бунёд гардидааст. дар он ҳуҷраҳои барҳавои корӣ, толори маҷлисӣ, синфхонаҳои техникӣ, китобхона бо адабиёти илмиву бадеӣ ва макони мутолиаи рӯзномаву маҷаллаҳои соҳавӣ, инчунин толори машқу тамрин бо таҷҳизоти варзишӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон муҳайё гардида барои фаъолияти босамару саривақтии кормандон шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. бо мақсади татбиқи технологияҳои муосир ва истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия дар боми бино панелҳои офтобӣ насб гардиданд. ноҳияи кӯҳистони Мастчоп падидаи даврони соҳибистиқлолӣ буда соли 1996 таъсис ёфтааст. дар маркази ноҳия шаҳраки Меҳрон маҳз дар давраи истиқлолият як қатор биноҳои маъмурӣ сохта ба истифода дода шуданд. аз ҷумла сохтмони бинои прокуратураи ноҳияи кӯҳистони Мастчоп моҳи декабри соли 2024 оғоз гардида дар муддати кӯтоҳ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар бинои навбунёд
برای فعالیت ثمره‌بخش کارمندان همه شرایط‌ها فراهم آورده شده‌اند. چنین تربیت‌های سازنده و بنیادگرانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ما کارمندان مقامات حفظ حقوق را وادار می‌سازد که جهت تامین ولایت قانون، حمایت حقوق و منفعت‌های شهروندان صادقانه و صافدلانه خدمت نماییم. میانه‌داری کارمندان پروکراتوری ناحیه کوهستان ماسچو را به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت غمخوری پیوسته اظهار می‌نمایم. ساختمان انشاءات با مبلغ‌گذاری اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت عملی گردیده، کارهای ساختمانی را جمعیتی دارای مسئولیت محدود پستی‌غف با صفت بلند انجام داده است. کارهای ساختمانی سال 2024 آغاز گردیده در مهلت معین شده به انجام رسید. با استفاده دادن بینای نوی پروکراتورای ناحیه کوهستان ماسچو باز یک تحفه ارزنده با استقبال جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بوده، ثمره سیاست سازنده پیشوای ملت و توجه پیوسته دولت و حکومت به رشد انفراستراکچور مقامات دولتی می باشد. در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ولایت سوخت با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و با مقصد رشد انفراستراکچور لوجستیکی، تامین امنیت عضوقواری و فراهم آوردن شرایط مساعد برای نگهداری محصولات خوراکی در محله وحدت شهر خوجند سردخانه زمانوی با گنجایش 3000 تن محصولات خوراکی مورد استفاده قرار داده شد. مساحت عمومی قطعه زمینی که سردخانه در آن جایگیر شده است 17100 متر مربع را تشکیل داده. مساحت ساختمان بینای اساسی 2100 متر مربع می باشد. بیناهای سردخانه و انبارها یک آشیانه بوده از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود سربونه با صفت بلند و مطابق با طلبات معاصر ساختمانی بنیاد گردیده است. سردخانه و انبارها امکانیت می دهد که محصولات در تمام فصل سال با صفت بلند نگاه داشته شده طلبات آن به حد اقل رسانیده شود. با مورد استفاده قرار گرفتن سردخانه 25 ساکن محله با جای نوی کاری تامین گردیده برای بهتر شدن سطح زندگی آنها و رشد اجتماعی و اقتصادی منطقه زمینه مساعد فراهم می آید. فرمایشگر و سرمایه‌گذار این لایحه مهم جمعیت دارای مسئولیت محدود لیدر می باشد. صاحبکار وطن دوست سیدامان اسام‌الدینوف با تطبیق این اقدام در سمت رشد بخش خصوصی، تقویت انفراستراکچور نگهداری محصولات و تأسیس جایهای نوی کاری سهم ارزنده می‌گذارد. انشاءات مذکور در زمینه جمعیت دارای مسئولیتش محدود لیدر بنیاد گردیده یکی از لایحه‌های مهم ساحه نگهداری و تقسیمات محصولات خوراکی در ولایت سوخت به حساب می‌رود. در سردخانه امکانیت نگهداری نمودهای گوناگون محصولات خوراکی از جمله سبزیجات و میوه، محصولات گوشت، محصولات قنادی و دیگر محصولاتی که برای نگهداری درازمدت حرارت پست را طلب می‌کنند فراهم آورده شده است. با ایجاد شدن طلبات بازار ما تصمیم گرفتیم که برای ساختن یک انبار بزرگ با 3000 تن گنجایش و با 1000 تن سردخانه که مطابق است به جایگاه بازرگانی بنیاد نماییم. در شهر خوجند ما انبار بزرگی که گنجایش 3000 تن محصولات را تامین می‌نماید برقرار نمودیم و در آن 1000 تن سردخانه حاضر زمان آغاز نمودیم. مورد ذکر است که موجودیت چنین سردخانه ها برای تنظیم بازار استعمالی، نگهداری ذخیره های عضوقواری، دستگیری استحصال کنندگان وطنی و تأمین اهالی با محصولات باصفت در همه فصل های سال اهمیت کلان دارد. این چنین اقدام مذکور به رشد زنجیره تأمینات و بهتر گردیدن امکانیت های صادرات محصولات کشاورزی مساعدت خواهد کرد. بنیاد و با استفاده دادن چنین انشاءات معاصر بازگوی توجه صاحبکاران وطنی به رشد ساحه استحصال و خدمت‌رسانی بوده، همزمان در تطبیق هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله تامین امنیت عضوقواری، رشد صاحبکاری و صنعت کنونی با سرعت کشور سهم نظررس خواهد گذاشت.